bir özün muayip oturasın, kapka tübünde. Әлі жиылмадылар бит әлі күйліп кетем. Сыңайды bir gelip jırlap alayık. Отырайды. Selamünaleyküm. Kızlar жүklап жатмасын дейлер, bir айтам. Kızlar жүklап жата. Әлі үлкендер инде қапқа түбінде рахаттанып ялайтып отыра. Жолқау қыздар әлі қойшын жоқ. Жұқласындар. Яшік бір гіне күйеуге шыққан жұқлай алмайлар олар. Ирлері жұқлатмай, шылаймен. Шол жұқлатмасындар. Қапқа түптері емленіп кеткен мен айтам. Мына кімдер келген екен бізге қонаққа. Ey Rezine Pafil Rabi sizni көргеш шатланып қойдым. Сізге бит қапқа түбінің еме аның тарихын сөйлеп тұрасы жоқ. Сіз бит аны өзіңіз көрген. Яшілік елларында шушы қапқа түплерінде танышқан. Шушы қапқа түплерінде хатирелер яңартып отырған парлар. Тәсің бар ма? Сағынасыз ма? Мына шушылай енді бала шақтанық пәшті ауылда мен бәлеке шақтанық гармушылар шығып отыра деп. Мен де әзірақ құлға гармон ала баршылығы, қапқа түбіне шығып, отырып уйнай баршылаған едім. Сен әлі шушы гармоның білән, Резина апаның жүрегін өзіңе қашық еткесіңдір әлі, ә? Бұлғандыр енді өзірінен сұраған жоқ олар. Шейл бірге енді? Олла, бек көп енді кәл бір қапқа. Құлғына шабышы жоқ. Құрметті достар, құрметті қонақтар, танығансыздар. Шыннан да бұл саңғати ғайлы. Түбән Камы қаласынан келген. Түбән Камы шәһәрінің ижат үрті қаршында ұйышқан ең популяр, ең данлықлы ләззәт түркімінің алыштырғысыз қатнашушылары, артистлары. Айни Мұхамедовлар ғайләсі, бұлар саңғати ғайлә, бұлар Татарстандағына тұғылы, бұлар бүтін дүнияда, түркі дүнияда танылған. Әлі бит әлі қызығыз еркенің еме ол скрипкада ойнауы. Ол ұлларығыздың, ол ұлықларығыздың біргелеп шығыс жасағаны нендегіне конкурстарда жеңмедіңіз, ә? Байтақ болды. Аллаға, бізді қапқа түбінде көрімізге шексіз шатпыз. Рахмет. Аллаға шүкір, әлі сіз... Өзі бізде бек шат, жәуетінің қапқа түбінде отыруына кел түшке де кірмеген ие. Мәне менің сіздің қапқа түбінен ық барасы келеді ие. Но, Аллаға шүкір, сіз менің қапқа түбіне келдіңіз. Келешекте сіздің қапқа түбінде де көрушілер насип болсын. Сіз икеугіне мәлі? Түгел, біз көп. Сіз әлі мен айтам, ләззәт түркімі дегеш икеугіне ләззәттеніп отырға келдіңіз бі деп тұрам? Жоқ. Біздің әлі тағын бек көп матыр ешілеріміз бар. Бар ма? Бар. Түгі шықлап жатқан қызларыны шақырайық. Әйе. Шақырайық әлі жігітлерді қызларды. Кімдер? Әйде. Айнұр Латипов. Айнұр! Төрт қармын олы федералы. Айнұр! Михаил! Аллаға шүкір, сіздің қаларыңыз нешек? Сен де ләззәтті ме? Мен де ләззәтті, мұнда келгеш. Бұл ең яшы ме? Ең яшы бұл. Ең яшы, ой, рахмат. Жауит абай, міне біз сеңа халық ижаты юртынан бәлекейгіне сувенирші бөләғап келдік әлей ме? Ширләмә дейіп. Ширләмәсі үшін, міне башларын салқында тумасын үшін. Айнұр, апайым тоңарға баш жоқ бейті ол. Баш жоқ. Ленин бабай бұл теңкесі қәтліккен әй ме? Ой! Міне қазір Алла өсі ширләмейсің енді. Тартқар мұныңы!
Rahmat Aynur. Aygül İbrahimova. Otur hele. Doktor Razine apa. Bu bir heybet başlandı bit hele. Bulaktan başladınız bitsiz. Hele bulay bulganı yok ya. Şolay mı ne? Hele bulaklarımız tağın var. Var mı? Var. Şunu bulak. Bulak bilen indi şiber kız. Vay! Aygül İbrahimova. Bildi. Atı Kustiye. Şehrimizin en tanılgan büyüşesi, Tulpar Jırbiyo Ansamblının jetekçisi İldar Şayahmetov. İldar! Zikal! Sen neredesin? Sana ne şeker? Oh! Karanlı! Los Ansambl'da bir yitirgan yigit bu. Yıldar, kolunu kısımalını kaç. Gos ansambl, devlet ansambl yol itasi bilgende. Yol boy. Yaytmasın sizlerge nasip olsun. Yok. Bu kadar senin büyülerin senin kişice tugul. Sen bir profesyonel büyüsün. Koyda okudun. Ay rahmet. Koyda okudun. Tüben Kamı'nın tanılgan koreografi mektebinden çıkan şakirtlerinin birisi Kazan'da da okup çıkan yigitmen. Reklama cemaat, iskalığız. Tüben Kamı talantlarını bana şüküp terbiyeli turgan şundu birini şehir. Ey Krasine pa, şundu talantlı yigitler kızlar alıp geliyorsun. Tağın var mı? Tağın var hele, tağın var. İlini hem Oynaz Hayrullinler. İrili katınlı mı ne? Ey şu. Nihal Hasret. Allah'a şükür. Özdegiz Nihal'de. Yok, ben aytam, Ozaktan çıkargaç Hazret çığa eken deyip duram. Bundağa deyip ekmesek ne yararıyor. Dugarıda kalıp eken, duga kılırga diyeş, ilk konaklar vakitinde kelip irtere koyup hiç yararı deyip eytedi. Allah'a şükür, rahmat sizi kurumuzga bek şat. Siz şat mı yok mu? Bek şat. Ay malatsız. Hayır Asin apa. Mene şuşunday maturlarını, talantlarını alıp geldik Cavit. Görünüp tura. Benim sözüm yok. Tüben Kamı'da anda talantsız kişi yok. Çünkü anda onun havası şunday. Onun zavudu da şunday bey. Kimiye sekirte. Kimiye sekirte. Yigitler kızlar oturuşunuz hadi yeme. Oturayım hadi. Ay rahmetli şükürleri. Buna Razine apa. Lezzet Türkümü degeç. 45 yıldan artık tarihi bulgan şuşunday matur, güzel, ungan bulgan, üzüşen sanatga aşık bulgan şuşunday halk yürütürgan, gırattırgan şuşunday bir kolektif göz aldına kelip basa. Çünkü bu kolektifte, elisi 45 yıl degeç, mener şok kaptım. Çünkü mında, tanılgan Munşa taşının karifilları, Kamil Askadullah, Rüstem Kızgın Şınıski, Eli halalci fitide. Zoyu bitaleyim. Eli kimlergine yok mi? Zülfat Hakim da Lezzet'e kelgen en birinci gitarada oynap bir ay jirdi degen, ondan sonra restorana ketip bardı. Şunda lezzetlengendiriydi. Jigitler siz bilesiniz, nindi donlukla kolektifte işlegendiniz. Muhtar Minhajov bizde. Zülfiye Minhajov bilen Muhtar Minhajov'unu bilmeyen kişi var mı? Aile dostlarımız, popüler kompozitör, aranjirovkalar ustası. Bütün matur jırlarının aranjirovkaları oluşlu, Muhtar işli. Bu vakitte bidire şeyşi bilen bütün ansamblini bizap turayım. Bana bunday
Şeşi Yarınbek. Biz Şeş bir tık sayın kızlar şabalar indi malay. Balalayka basta oynadır ya, anam balalayka sabit motoru ya, pişmak. Biz yandı bakıp tettemedi, bizim attan kızlar çapmadı. Yemsiz bulgaç. Tıgı bir oytayken, ben belki şakta bir yemsiz indigeç. Allah'a şükür siz hemen üzgermegesiz gibi gelir. Yarar. Ungan, bulgan, malatsı, kolektif şunday. Allah'a Ben şükür. sizde kurgaşıyım. Bana nindi planlar bilen yaşaysınız. Kısa gına anlatıp gitti gelin. Koylarda çıkış yaşaysınız. Nişe kişi yürüy. Ilki zaman bilen hazırki zamanı şaştırıp bulmayı. Biz kanca birinci başlagan vakitte ol nişik başlangan idi Lezzet ansambli. İlk bir vokal instrumental ansambller 70-nji yıllarda bek popüler idi. Ayı. Tüben kamada anda indi bütün avuldan kelgen yaşlar, keşke oyunlar uyuşturalar ya, teta şoklar dep atalar ya. Şunda yaşlar jıyılıp, oynaylar, jarlaylar, beyler avuldan kelgen oyunlarını oynap, bir-birisi bilen tanışalar, semyalar kuralar idi. Şundan mine tüben kamada ne işin tatar semyalары, gailelere köp desең, mine şundan ketken gaileler. Mine, eytip gitti gel unutkançı. Çünkü 13-nji Gaile. gaile. Hayrullinler. Hayrullinler gailesi şuşu lezzette kavuşup, tanışıp, gaile kırıp, bugünkü günde şuşunda Lezzet de bir köp ölüş kırttı demografiyani yine, ölüş kırttı özünün şehrin demografiyasına. Bunda sizin gülüşünüz köp. Birinci gaile bizning Zoya bilen Rüstem Rahmankulovlары. Ayakları jengil buldu. Beşinci gaile mine şuşu Biyuşi yigitning etisi bilen enisi Ravşaniye bilen Oyrat Şehmetler. Şimdi bunda dinastiye var abi. Dinastiye devam eder. Hani siz şey biliyorsunuz kanka. 5 yıl bulan. Aferin, aferin. Şuna göre ungan, bulgan yigitler, kızlar diye eytem. Şuna göre yalqov bulmasqa gerek. Şulay bit. Her nesege vakit tabarga gerek. Bunda bit indigine profesiya kişileri yürümeyi. Yani ben qarab turam. Bir yara biyuşi. Nindi profesiya kişisi hele siz? Men injener. İnjiner. Ayna siz nindi profesiya kişisi? Физкультура дәресін оқытам. Оқытушы. Оқытушы. Aygül. Полицейский. Aynar. Оқытушы! Gördünüz mü hürmetli tamашашылар? Nindigine profesiya kişileri yok. Barsı da vakit tabışır kolektif gayrılar. Ungan bulurga gerek. Tege bir malaya eyteyken, etisinden soruyken. Eti, nişlep biz hamanda kabuklu berenge başlayımız da kabuklu berenge başlayımız. Ona kurşiler gül şaşlı başlaylar. Oğlum, onlar yalqav. Onlar berenge utartarga irineler, utarga irineler, alırga irineler. Şuna göre onlar şaşlık kınaşı gibi ekeri. Ayda güzel. Buna bu kolektifte işlegen jigitlerden ben birine soru vereyim hele. Aynur. Oşuy mu? Kolektif. Şoy, күчле коллектив. Менә без Аллага шөкер концертларда, конкурсларда катнашабыз. Безнең Түбән Камада үтә торган бөтен концертларда бездән башка үтми дисәк тә була. Yok, sen bir tane bu kolektifte gına tügül, tağın nindidir bir şep kolektif uyuşturup жүрейсің деген haber taraldı FSB'dan. ФСБ'дан таралгач, FSB degenden bir uşaltırata iken, alo, isen misiniz? Bu anonim zvanoklar kabul etettirgan FSB uyuşması mı? Eye, İldoz tanıyım deyip eytedi. Nindi uyuşma, nindi ne? Kolektif, eyt. Безнең Teatral kolektif deyip işittim. Ha? Teatral kolektif. Театраль коллектив, безнең инде яшьләр менә шулай театраль коллективка йөриләр. Инде без анда сәхнәдә матур итеп тә конференция дигән әйбер дә бар инде безнең конференциягә әзерләнәбез. Шулай матур татарчалап әйткәндә сценкаларда әзерлибез. Kişeler uyuşturabız. Кичәләр оештырабыз менә безнең аулагый ай сайын безнең инде өлкән яшьтәгеләр өчен аулагый кичәләре үткәрелә. Менә шунда актив катнашырга тырышабыз. Resul apa? Mana konferansiyalar hazırlayız diye. Mana cemaat hazır materyal. Mezak Aynur birinci mezak sinden. Мен дә теге сез Флорава Резина Павловна сөйләшкәчтән без мәйтәм нигә чыгып тордык микән дип тә уйлый башлаган идем. Менә шушы арада бер мәзәк килеп төште искә. Менә безнең бит инде төрле яшьтәге кешеләр бар, айма 25 яшьтән 75 яшькә хәтлек мужиклар бергә җыелышканнар да, киңәшләшкәннәр дә инде.
үзләренең хатыннарына SMS хат җибәргә уйлаганнар, мин сине яратам дип. Һәм нинди хат килер микән дип инде. Шуннан 25 яшьлегенә килгән, мин дә сине яратам дигән хатыннан 35 яшьлеге, син бүген тагын эчеп кайттыңмы дип әйтә ди. 45 яшьтәгесе, әллә сөяркәләреңә санап утырасыңмы дигән хат килеп төшкән инде. 55 яшьтәгесе, ярар күп сөйләнеп утырма, мөгаен минем телефон номерым бутагансыңдыр дип әйтә ди. 65 яшьтәгесе инде сообщение язып җибәргән, эшләмисең бер кая да, пенсиядә утырасың, мөгаен синең башың китә башлагандыр дип әйтә ди. Теге 75 яшьтәгесе инде әби улын чакыртып алганда, "Улам, карале, атаңның бөтенләй башы китә башлаган, башы эшләми башлаган. Син на всякий случай 1-2 сарыкны симертергә куй, әзер булып торыйк" дип әйтте ди. Федор абай, сиңа карап сөйлей. Әле Федор абайга 75 яшь бит әле аңа. Как булмас? ничек инде булмасын? Жок, аңа 18 яшь бит әле һәрвакыт. Рәхмәт инде, рәхмәт. Булабыз. Ярап карама күзүңгә. Әйе, теге күзгә тагын бер мәсәгә искә төште инде күзгә карагыз дигән. Теге ике чыгып баралар икән инде ике кеше. Каралы кара нинди ике карт кеше өстерәлеп килә дип әйтә ди. Соң син күзгәдән кара, үзебез бит дип әйтә ди. Шуның кебек күзгә карамагыз кирәк түгел күзгә карарга. Я ул теге яшьнең аның ни юк бит инде Разин апа. Бер хатын иренә әйтә икән. Миңа бит 30 яшь тула. Юбилей. Син миңа нәрсә бүләк итәсең? Карчык беләсең мин сиңа нәрсә бүләк итәм? Мин сиңа менә берәр утрауга путевка бүләк итәм. Ай рәхмәт. 35 яшыма нәрсә бүләк итәсең? 5 елдан барып алам дип әйтә. Менә безнең арада менә полиция хезмәткәре бар. Агыл бу уникаль явление. Полиция хезмәткәрләренең вакыт табып, менә шушындый коллективка йөрүе тамашачыларны да гаҗәпкә калдыргандыр. Мине дә гаҗәпкә калдырган. Каян вакыт табасың? Яратасыңмы сәнгатьне? Мәктәп яшеннән йөри башлаган бала бу. Әле әниләре дә йөрдеме, юкмы? Әниләре йөрмәдеме? Әниләре, әтиләре. Юк. Кайсы район кызы сез? Чирмешән. Чирмешәннәме? Чирмешәндә инде алар. Мишәрләр, алар ярата инде сәнгатьне. Чирмешәннәр күп җирдә безгә, күп җирдә чирмешәннәр. Син беләсең инде алар Чирмешәндә. Яра Разин апа ишетмәсен. Ләззәтле мишәрләр басты бит инде. Мишәрләрме? Син җырлыйсыңмы? Җырлыйм. Сөйлисең? Җырлыйм. Сөйләмисеңме? Юк. Кияүдәме? Кияүдә. Ярар, Алла исән сау яшы. Инде менә Түбән Кама төзелә башлаганчы шәһәр дигән әйбер юк иде безнең тирәдә. Чиста татар авыллары инде. Олы яшьтәгеләр бөтенләй дә белми. Без дә 3-9 гына белеп килдек шәһәргә урысчаны. Шул бер бабай базарга килгәндә инде моңа 2 урыс малае каршы чыгалар да, "Дедушка, сколько время?" дип сорыйлар ди. Теге аңлыйсы вакыт сораганны. Ну, әйтә алмый бит нишләргә инде, карап торганда. Менә улым 11 хочет, 15 не дает дип әйтә бит. Миндә анекдотлар күп беләдерим вообще-то. Менә бик яратам мин анекдотларны. Әйдә. Ну, әллә баш шундый онытам мин аларны. Ну, менә аларның да Миндә онытам, миндә дә хәтер начар. Җүнлеләрен онытам, Менә җүнлеләрен. миндә бирәсен онытам, аласын онытмыйм мин. Әле бер искә төштеме юкмы? Җүнлеләре онытыла менә, җүнсезләре генә искә төшә. Менә шул җүнсезен сөйләйде. Жоқ, сөйләрем, куркам, кешеләр телевизорларын выключ әйтеп куярлар дип. Син һаман сәбәп табасың инде. Әҗәп. Бар мәзәк. Җавит абый, мин мәзәкләр сөйләмим бит, мин җырларга гына яратам. О, искә төште. Искә төште бер мәзәк. Менә сиңа шушылай итеп, синнән сорауына кирәк. Бер җүнле мәзәк искә төште. Хәзер бер пар бездән яшьрәк инде 35 еллык юбилейларын бәйрәм итәләр икән ресторанда. Хәзер бер заман килеп төшкән фәрештә буларга әйтә икән, менә сезнең шундый юбилей, сезнең һәр берегезнең берәр теләгегезне үтәрбез дип.
Yarар хәзер теге хатын әйтә икән, сезнең нинди теләгегез бар? Теге хатын әйтә икән, менә мин ирем белән бөтен дөнья буйлап сәяхәт итәргә кызыктым дип әйтә икән, хәзер шалт тегеләрнең өстәлендә уже путевка ята. Шуннан соң хәзер ирдән сорый икән, ну, ирләр әзрәк нәфесле бит инде ул. Хәзер теге ир уйлый икән, менә гомергә бер шанс использовать калырга кирәк, файдаланып калырга кирәк. Миңа үземнән 30 яшькә яшәрәк хатын булса яхшы булыр иде дигән. Фәрштә шокта, теге хатын шокта, бер заман шалт харилар теге мужикка 92 яшь. Шуңа күрә әйтәсе килә, ир-атлар нәфесләрегезне тыя торган булыгыз әзрәк. Теге ир белән хатын талаша икән дә, хатын инде иренә: "Эй, калаңа буласың, эй, калаңа буласың, кит инде, яшеңне белсен. Паспортыңа кара. Карт тәре. Карт бит инде син." Карчык син алай диме? Әле миңа 70 булса да, мин әле бер генә сызгырам. Мине хәзер мин сызгырган кызлар хәзер янга йөгереп килеп җитәләр. Хәзер хатын әйтә икән: "Ана карале, Абдрахман, ана бер шибәр матур кыз килә. Ну-ка сызгырып карале." Мин быел бер сызгырдым инде дип әйтә. Тагын бер шушы теманы дәвам итәбез. Мин моны басып сөйлим әле, ярыймы? Чөнки озынрак анекдот дип әйтимез инде. Менә шулай әби белән бабайның 50 яшьлек юбилейын бер тамада үткәреп ята икән инде. Тамада сөйли ди, менә әби шундый матур, акъяулыкларда, шундый шибәр, матур ниләрдән, күлмәкләрдә инде. И кырында бабай утыра икән инде. Бабай мискинкәем сентябрь кыяры төсле утырады инде. Шуннан тамада килгәндә инде, менә әби бабай, сез инде 50 ел бергә гомер итәсез, инде матур итеп гомер итәсез. Менә карап торам, шушы 50 ел эчендә күпме шатлыклар, күпме сөйнешле, күпме көйнешле мизгилләрдә булгандар. Менә зинхар әйтеп бирегез, менә шушы сезнең бер көнегезне генә булса сүрәп бирегез әле. Ничек бара сезнең көнегез дигәчен, әби сикереп торганда, бабайны этеп җибәргәндә: "Улым, мин сөйлим. Менә улым, ничек башлана безнең көн? Иртән бабаң йокыдан тора, сыерларга ашарга бирә, сыерны сава, сыерны көтүгә озата. Аннары инде мине иртән торгыза, ашарга пешерә, мине ашата, мине эшкә озата. Аннары инде балакаем үзе дә эшкә китәдер. Аннары мине эштән каршы ала, ашата, эшертә, мунчаны яга, сыерны көтүдән каршы ала, сыерны сава, ашарларына сава, кертеп яла. Аннары битән төне дә бар дип әйтәде инде. Шуннан тамада инде аптырап карап торганда: "Да, бабай, әбине тыңладым да, шундый бер сорау килеп торды әле минем алдыма. Бабай, менә шушы 50 ел гомерегез эчендә берәр бәхетле көнегез бар имез" дигәчтен, бабай мискинкәем торып басканда: "Минем улым, ул бәхетле көнем немис концлагерында иде" дип әйтте ди. Eğer sen kildingme yanıma, eydirsin ülegem davulga, urundan kuzgala yüregim, ayakları yoğalda diregim. Bik sirek ilesin şu jigit, yaşisin üzekni ızdirip, karisin yürekni yandırıp, gidesin sağını kaldırıp. Jırga değil, isen mi diyüvey, bir beyrem yılmayıp dönüvey. Şu yaktan alalım küzümü, yakıdan bir şıbır küzümü. Jırga değil, isen mi diyüvey, bir beyrem yılmayıp dönüvey. Şu yaktan alalım küzümü, yakıdan bir şıbır küzümü.
negöz Yaşisin üzekli üzdürüp Korusun yürekli yandırıp Gitesin sağını kaldırıp Jırgati isemedi yürek Bir beyrem yılmayıp gülüek Şu yaktan alayım tüzümü Yekdan bir şibir tüzümü Jırgati isemedi yürek Bir beyrem yılmayıp gülüek Şu yaktan alayım tüzümü Yekdan bir şibir tüzümü Jırgati isemedi yürek Bir beyrem yılmayıp gülüek Şu yaktan alayım tüzümü Yekdan bir şibir tüzümü Yekdan bir şibir tüzümü Aferin Aygül. Ya itirahatlana nindi şiber kız alıp geldik ay mejer şakada. Zülfiye apa Javitavisiz qola yazdı. Mene bitil yaşlık, aşık bulmagan irat, ol irat tugel. Onun yüreği taş, ol ya ulgen kişi bula. Şulay bit. Xotunga da gül şunu aytıp kelem men. Dürüst Fılır abi. Eytirge gerek, onlarga gile eytip durga gerek. Birovdan so'raylar ekan bet. Sen birinchi tapqir qo'shan ubishdin, qo'yda ubishdin degash bir yigitdan armiyada. Ikindi armiyada ubishalar meni. Ay bayroq bilan deb aytadi. Rahmat Aygül o'tirganman. Bu sandık içinde bir gerekli, bir burungu sirli bir eybir var. Ol her üyde var. Ol bir gerekli eybir. Ol türlü razmirde bula, türlü tüste bula. Uylayız. Nersadan yasalgan mekan? Ol ayrım bir yıl fasılındagına kullanıla. Ol bir zatlı kişinin qaysı bir vakitta şuşu eybirine qarab, onun nindi zatlı kişi ikenin bilgenler. Ton. Yakın. Ol bir yumuşak, bir жылы. Burek. Türlü tüske manalar. Şarf. Şar? Şarf. Şarf. Mene bula gitken şarf turunda söz var endi, keri olmak istiyor. Bizga da bilo gitmek kelenler. Yok yılının birgine fasılında. Birgine fasılında, dürüst. Ayı. Uylayız. Ana ilik hayvan terisinden, jendikten yasa... Tondur indi. Pelte. Ha? Pelte. Tun. Bir kıymetli, Норковая шапка. kulakları da var. Bu turda indi baş vatası yok. Ana Flür Efendi elle koşan eytip koydu. Burek! Alkışlar! Мен де айттым дейт. Татарча принимать етесің. Siz buruk giymediniz mi? Boşta gitmediniz, siz tun deydiniz. Joit uruşa Ot. Mene bek. Конечно, Филюравый bilen onu kıvıtıl. Onu kıvıtıl, Филюравыйны kıvıtıl. Конечно, bilen olanı. Flür abi seni kemini? Soldat vaqtda kelgan ek shunday burek. Gidip qaraymalı kelişem ekan. Qara gül o'ziniki. Mene bek. Elek mene shunday bureklar kiyib, jay kuni 40 yoshdan uzgan abziylar uramdan o'tib boralari, kizitiklar kiyib,
Hem bizning Fatih Abzi деген armiyadan qaytgan, soğuştan qaytgan Abzi var. Ol garmon oynaganda şuşlay buruk kiyip çıkıp oynadır qopqa töne. Elikler şulay iteler, bir şoqqa tadır yigaymi. Jeygi issi kunde de buruk kiyip, kiyiziti kiyip qopqa tönünde oturalar. 40 yaştan uzgan kişi. Onlar bizge ülken ko'rindilar endi. Mana qada senga 95 to'la sen hali qolman yash. Allah Tulurga yazsın. Filir abay, ya kelishmey. Mana buni kelisha, yasharta. Filir abay, kim sandık içindeki aybirini dürüst ayta, şuna bulak jaza, muzikal kuşteneş senden tamaşaçılarga. Şulayma. Benim muzikal kuşteneş şuşa... Sandık üstüne oturup oynar rahatlanır. Aferin. Bilenmişken dal kebek begelesin, dallar kebek begelesin.
gümüşün üzülesin. Gelirken kara kara, kara kuzuma gene, kara sen kuzuma gene, buğulamızın gene. Gelirken kara kara, kara kuzuma gene, kara sen kuzuma gene, buğulamızın gene. Sana sende dolun şilgen, tibrele yüreğe. Oh begerim sinen eşe, üzüle üzekeye. Gelirken kara kara, kara kuzuma gene, kara sen kuzuma gene, buğulamızın gene. Gelirken kara kara, kara kuzuma gene, kara sen kuzuma gene, buğulamızın gene. Kara sen kuzuma gene, buğulamızın gene, buğulamızın gene. Aferin! Hayrolinler! İyiliğine Aynaz hayrolinler. Aynaz, zırlap yaşakız ya, әлі 5 gün el yaşaysız. Tağım bir 25 yıl, 45 yıl, 55 yıl, 65 yıl, 75 yıl zırlap kına yaşarga yazsın. Amin Rabbim. Aferin. Tavuşağız matır, üzüğüz matır, kuzgine tebesi, sulakalap. Ayttım ise qayttım. Ayttım ise qayttım. Yigit bulsa shunday bulsan, ikki ko'zda o't bulsan. Yigit bulsa shunday bulsan, ikki ko'zda o't bulsan. Ikki ko'zda o't bo'lmasa, bor bo'lgancha yo'q bo'lsan. Ikki ko'zda o't bo'lmasa, bor bo'lgancha yo'q bo'lsan. Aprel жетпей ағып кетпей ақ үйдің бұзлары. Aprel жетпей ағып кетпей ақ үйдің бұзлары. Баш емейлер, сыр бермейлер, туған кама қызлары. Баш емейлер, сыр бермейлер, туған кама қызлары. Бензеледе ikki kontur birsinden birisi motor. Benzelede ikki kontur birsinden birisi motor. Burun astında gitmegen qopqa tübünde ginetir. Burun astında gitmegen qopqa tüplerinde tur. Bələkəygəndə şuyun şülmək gürləp qaynay uşaqda. Bələkəygəndə şuyun şülmək gürləp qaynay uşaqda. Bələkəy bolsun, motor bolsun, üstərir biz qışaqda. Bələkəy bolsun, motor bolsun, üstərir biz qışaqda. Rəhmət Yıldırım. Ben de jırlayayım hele. Uzun motor, uzun şiber, mina qarab toymaylar. Uzun motor, uzun şiber, mina qarab toymaylar. Niye iken zaparıkka maymal itip koymaylar? Niye iken zaparıkka maymal itip koymaylar? İşmetlerin kıskarık, lakan zulların kısmarık. İşmetlerin kıskarık, lakan zulların kısmarık. Bütün yerim giren, bu yangına kıskarık. Bütün yerim giren, bu yangına kıskarık. Tərrəzə tübün 8 gül, 8'i də simizgül. Tərrəzə tübün 8 gül, 8'i də simizgül. Minni taşlap yatma seysem, bizgə tutsun 8 yıl. Minni taşlap yatma seysem, bizgə tutsun 8 yıl. Cevap, cevap. Salqın çeşmə suı biller şeylə
çileklerini tullamak. Salkın çeşme suyu bilen çileklerini tullamak. Javit kemik bir göşadı tağın kisek bullamak. Javit kemik bir göşadı tağın kisek bullamak. Javit kemik bir göşadı tağın kisek bullamak. Sizler koytasız da mı? Siz konak gelmediniz mi? Sen biz indi Bir sırasan kunarbız. Ula, sizden gibi konaklarını koytarası da kelmey, qarşalası da kelip turadi. Zo'r etib rahmat, alqishlar yig'ilib. Biz mында өзімізді үйде көбі етіп хис етеміз енді. Теге bir yer bilan xotin do'stlarına qo'naqa kelganlar ekan. Tegelarni xo'ja kishi siylab yurdi endi, aydagiz kirigiz, o'tirig'iz, shay ishamiz, osh oshimiz deb aytadi. Tege yer bilan xotin bir-birsini jamsiz etib ostan qarashib o'tiralar ekan endi. Shundan tegelarni xo'ja ko'rib olganda, yarar endi, bulay qiyinsinib o'tirmag'iz. O'zingizda kebek bo'lig'iz deyishdi, tegelar dib shop sug'ishib ta ketganlar deydi. Razina apa? Bunda qiymaning tagiyag'ini kimdir Kuştanaş kaldırıp gitken. Ey, biz kaldırganı yok. Islagan qazul, Javit. Ben niye anda kaldırdım? Jamazın qarşılarga. Mine untulgan bit, seni көргәч. Baş. Sen de Fülür abi karşıya başlagan, sen de unuta başlagansın bit. Raz ve manda bir unutular. Rahmat, sizin kuştanaş mı? Javit abay. Bu Şista Ekologический Tuban Kama'nın zavodundan çıkan tütünlerden ıslangan natural produkt. Rahmat, nindi bolsa da bulak kuştanaş ol jamaat anın nindiligine qaramıylar. Ne bulak diyor da bulak. Şuna göre mana biz o'rtib rahmat kuştanaşlar bilan kelgansiz. Sizden de kuştanaş ime mana bu jırlarınız, mezekleriniz, biyularınız, oynavlarınız, külüleriniz eng zo'r bulak şuşu. Aytdimisi qabul etib olamiz. Zo'r etib rahmat. Rahmat. Tuban kamallar ana şulay. Qonaqçılda sıyda bileler qonaqqa kelganda bulagini olib kelib Siylana da bileler. O'zlarining kuştanaşlar bilan o'zlari siylanib qaytib ketadi bileler vaqtida. Rahmat. Yaklamanı tününer, anlatılmasa yıllar ötteler. Tuğanı yağımızda biz yürügen sokamaklar, tüpteninde joyulup etteler. Kartayımay 50 yaş tügen, hiç gene de bir şaşak tügen. Kartayımay 50 yaş tügen, hiç gene de bir şaşak tügen. Bizning yakın dostlar indi siz kıyılarda, anlattığız mikensiz bizini. Şu şajarına tanlap, ötkenlerini oyalap, hatırlarsız belki siz bizini. Kartayımay 50 yaş tügen, hiç gene de bir şaşak tügen. Kartayımay 50 yaş tügen, hiç gene de bir şaşak tügen. Kongeyler yolundan bizde kıyıttık, öllep kuydak indi kavuşana. Üstlerde kızıllar, üttereli ağlar, ilge bilgana izgö buruşuna. Kartayımay 50 yaş tügen, hiç gene de bir şaşak tügen. Kartayımay 50 yaş tügen, hiç gene de bir şaşak tügen.
қалыңыз, hurmatli қонақтар, hurmatli тамашашылар. Зор итіп рахмат, бүгін қапқа түбіне келіп, бізді шулай зорлағаныңыз үшін, кәмит, жәуит жасағаны үшін, тамаша қылғаны үшін зор итіп рахмат. Исән сау еріңіз, сізге ішіңізде оңышылар. Бүгін бізде қонақта, қапқа түбінде, кәмит, жәуитте, Түбән Кама шәһәрінен келген ижат йұрты қаршында үйішқан ғам оңышы шат келуші ләззат түркімі білді. Оңышылар сізге, исән сау болыңыз. Бар жырбый ансамблі жетекшісі Индар Афанды зор итіп рахмат. Өзіңізге зор рахмат, бізні шақырғаныңыз үшін. Жырашулар насип болсын, исән сау болыңыз, hurmatli тамашашылар.